Inaru 1952 ilayo ay District Council day. Tabla itu dengan baka Constitution ke India. Di hang tu dah lupa hi kasih juga ibarat Rio. Dah lupa lu na dong stong kiba tentang ikan kalau mandi bah. Di it depends hakim MDC kiba syait ke even implement gitu ki. Kita kino separah kiba kalau air po ka. Constitution ke India tu sik sidul ke. Ini juga tangnya keba keserkaran India kalau lupa District Council kalau lupa jirun kamru. Hakim ni yo puas nam ada bro. Tang bun bang sateng kim pala deh tenrei banong man sak bat hamai te ke i bangan ong amang patai tenrei ke i ba don ngin penne ngin paksa bat ngin nak pan bahagen ting kbil ti ba kini ki MC banong menta tenrei manga menuru omon ngin penne pan sa i ke i ba na konsen ka lupa nei ya kata kasik ju ba juga kang ba ke i ba ngin le nang ni khmat nang pan bahasyu ba kata kasik ju bangidon kanang scam syu ho ya konsik jonga kei ke bangin marba kadibait akhir benta ka benta ka bashroom labun ki mo literate di ka benta ka bashna ngidang bun ki barap ki bariang ini tai de ndai habide berkata kan pi kat kum ka bor jong MDC hi kam da mut ya karoi ka pa kir si council ni kamut kadai ka yeng sejah jungi kei ke bang ngin dai ta ka jinglong trai jungi ya karti senchar jungi mo jing dot em khadau ko siap khawang tap tak bubun ma even custom ni expert bubun ki bel ba ka pas men kani ki bala asen do gobernador ni sufrat ya kita de ndai Pernah jurna juga kata apa kai bangan la kum MDC pada nginang la ban le kam ba syu kan kamut ba nginum la ban ra karoi kapar ni kata song ha kajing start jong pai ba kunu benjit di MDC kan ta tam kum MDC ru dah baudan kajing dai bat kibor ki bahalor nei ki bon le segi ki ba ki la ban le kan Ki gimat pa pira ke mga kajing ang election ni akalan konstitusi. haka konsi jonga kai ki bang i kolong ba mo hakini ka kumbolong mentak ni ka ki MDC ki ba le hi ngam idon kenu banong ba kinron ka jinga tai thir po ka session ka ba ki julong mo dang recently po jinglam jong iba kita swel khang di kata mo tu ki bills ki bla asen gubernur ting sultana tendai lesi berang bud syuk bang inle pat nangis khman ada ngiyo lagi pai ba ki start banjit ya kita ki MDC nei tinang la banyo ban thir ban ta syuk kan ki ba kat kum ka benrak beri udah lupa inak per scam inak pen bahasyu kita ka bang ladon kan Ai ko malim konstitusi mentak ki be kun gili tmas ke jing ijo pi ni. ho kum bakalong mentahi namo nakajing bomdon syuk jong kini ki senior sesi ku baru ni bolong yemeli ex minister si Bah Hamdan di kat kum kajing ya jonga ya kisnong bat ki rong ba ki bengi atur kani iso bangi long ki bah khmat du bat ngadon kajing kriman ke baskem bangan poi sakathong mar ba ki kerton bom tale si gidang thamai mo di haba gidang thamai ki pai ba gidang don pedeng kajing artin jendai nakal yang jongaru nomor ba kan hab iban mi koi ke por pat kini ki yong junction iban mi tinang long tang kajing hikai ki kan tendai nak mentah jonga hing ibu pai ba los dang ban pai bi singapura ban ban ailat yang bangan yo bangan job ikani keti mentah Ladi wini kertong boy kun ka mali ni. Ngi bakali amil election kasi BPP kala kandidat amlim. Ba kertong jongka kala job. Fi bakani ka wi BPP kan nang yena ni election. Via kani kala section meli ke badam kumusyakan manu gim don poi perkhat ya pok jala jungi ba kawi sumpi kan longkat tu tendai gim don background manu sepang ke BPP tibat babun ki pai ba kilong anti kini kisang ki badon pa dosen syar lupa tibat ngakran pat nakal yang ke ngaru bah kini sedang bedam wong ipi ki pai ba ki ong bang isu trat ibagel beri bayar patri stom ha lagi post nem tang bayi le nak seng dekhar di ku mengalakan syahi baga seng kampat dondong rim rumpor jendrai mentang setrat wong ipi ngiran po kapati ruang pa rim tam mo baru por ipi Chelsea gimana pai tina terang yo akan dikebentar ba kabang so scam ha bat ngakerman scam hiru ba kumba kalong mentak ki pai ba kin agi jingkersian kamtam nak UDP beri sang ruang persencar men kisna pada policy council bat hak bidi pat ka BP ngan ong yu kumolong mentak pat mo kumangitip itu ikong hidak baburam ti kumangi kita mo imdei hiru kuman song napo lasotun demo tangka vote lesi imdon hisidu imlai bantam ti bat ngi pai baru usim ba un ailat be ngi trai strong kan long ki trai jaga ndai kamut pat ba kalong kenu mo ka bangan long kentho in percaya nuru ndai kalong bagi kwa ban ailat pat ik jan mar ngiru nak kati thanjungi ngibun ki brio ki ba start ki ba syampang ki ba contribute bijak brio kamut kan ba ini tom dik ahri kin chuan hak teng jong kenu ka seng kan bat ngai iru ba aro pai ba start kinum pai thandu ik seng kin pai ikinu ki brio ki ba syampang ki bala ban le ki kat kum ka jingkran bat ki kam ba ki kina job